Device. Onepixel stopped answering people. Wait, what? Nah! Yeah. Chat, I always wondered why Device. I think he unfriended me on Steam. I don't even know, something like, or maybe it was a mistake or something. Did he say something? Wait, let me see. Wait, what? Der er bare fucking meget community i det. Hvad med Onepixel? Ser du ham nogensinde? Er han ikke sådan the goat? Jeg kender ham okay godt, for sådan inden han overhovedet sådan streamede, eller med 100 viewers-agtigt, var jeg inde på hans stream et par gange. Okay, sygt. Lånte hans gamle AV's og sådan noget. Ja. Men nu er han jo sådan blevet lidt big time. Ja, han er blevet kæmpe big time. Ja, og sådan svarer ikke. Alright, bro! Det der. Han er deroppe nu. Ja, han er lidt sådan big time, ikke? Okay, sygt. Bro saying, since I became big time, I didn't reply to Device. Yo, bro, what are you saying, bro? Gode venner med Sibyl der, som jeg kender. De har også sådan, de har lavet lidt forretning sammen, det der skinbit der. Ja. Så sådan, jo, men jeg føler også, at sådan, hans segment er meget sådan, sådan barnet på en eller anden måde. Ikke? What? Altså, det kan jo være sådan, både godt og skidt. Ja, jeg forstår. Sidder bare der, gold, du ved, og åbner case. Hey? I don't even do that. Guys, I have a question, bro. How can I get rid of this gold image, bro? Like, what is this, bro? What is this? That was when I had 100 viewers. That was gold. Huh? Bro, I don't even... I mean, today we're doing maximum steam balance trade-ups, but trade-ups is not case openings. Case openings I don't do anymore. Det er sådan... Det er fint nok at se en gang imellem. Ja. Men altså, det er ikke det, jeg ser mest af. Fair. Forstår. Why is he getting interviewed by clicks? That is my first question. Ice the Goat. Storhedsåne, hey, det må man give ham. Ærligt, han har også fortjent det. Han har fortjent det, han er oppe. Han har meget at have det i. Jeg føler faktisk, ham og Cadrel minder lidt om hinanden. Jeg ved ikke, om du ved, om Cadrel er. Det er sådan en LOL Cadrel gold, bro. Som også laver sådan noget. I mean, the ending is wholesome. Bro, huh? Chat, how do I get like this gold? What is this, bro? Bro! Oh my god, bro. This is why I stopped doing it. Because people always said gold, like only gold. I got degraded to only being the guy that clicks the button. You know what I mean? I got sexualized as a gold opener. Like, nah. Alright, maybe we don't do trade-ups. Guys, if I do it one time, guys, if I do it one time for a month, that's fine, no? The trade-ups is something new. Cases I stopped completely. Cases I left behind, what, in 2022? Zonderthon? Zondergaard?